kepireng ngatur ide yang kale kadia sapuni kerasa-rasa nangsek kadiangan ide bot ares iwe ares de gelis ide ngaren teka pangan ike sadon denaman nada udah anak yang kalau utara najine dewa buka atur dewa ni bapu sing lakar misalah anak buka dewa sake wales sekontennya ni dewa gumanti lakar nada anak buka bapu sawatina ciampedan ya nah ada buka pengidih anak buka bapa sekone dewa iru-irose pacang nada anak ibu ke bapa sautin cecimpedan bapa ni apa paling becat di gumi cecimpedan ane pacang patut tebasin ni dewa sing adelen cening apa ke ane paling becati di jagati nasiado cening nyauti nah nanak yang kalau dewa yen parade ki side lantas anak ibu ke dewa nebasin cecimpedan bapa ni lautang aja tada aji nah kalau ditu anak ibu ke bapa lakar masuk serah tekening dewa sekita karepi dewa ni lauta tada anak ibu ke bapa yang kalaris mau yes dewa ratu agung kalaning kepice cecimpedan kadia sapunika rasa-rasa mepelengek ide yang kala sakewala nuli ralis ide matur cacimpedan aji suki kadah yen kadia sapunika ieu pitaken aji ring titiang duaning yen kemana hantuk titiang aji sampun pawikan titiang nak belong tugas titiang nadah kemanten sinah kemana titiang sulit petaken aji ni Nintan sidang
meh-mehan rasa-rasa yang suwe di tiang pacang ngemanahin cecimpo dan aji ini punika pasti ke nenten sido pacangan tuk di tiang nyawis aji ya. yang ngasih waris menyawis Dewa Ratu Agung rasa-rasa segar jitu pikayun ide betara siwa dewaning ide yang kala dan si nyawis petaken ide ni raris nguali ide mau canu dia ini paling Udun anak bagus si Dewo yang betara kala ane paling becat di bumi ini sing ada len cening dua kena anto apa gumanti Dewo paritatas ane paling gencangi dijagati sing adelen tuah je pikayun tuah je kena antu cening